Dengan bismillah kisah lun pupun malamnya dilun karang haba ngan izin Allah kisah lun tutun ke warih kaum di pidie jaya. Selawat salam ke Muhammadun Nabi yang agung Rasul mulia niba malamnya ulun ci susun habarat pantun lam seni sastra. Atuh bapinung umpung cem tiong dicung barambong anu cem pala nu izin bacun hai ware kaum lun karang langsung tentang usaha. Negeri Allah, negeri Rabbun, Citrau adun lon di pidie jaya butehat tabe hati ngan jantung buek gu tulung kaum dua pa ngan na usaha walau di kampung ngan izin Rabbun butro cita-cita kadang lam hati sabe narihon negeri Rabbun berbaga jaya. Dicung ba mane tupai mayun adi atih tampung ticem tantu bra jino holaen buhu tayun supaya pantun ngan laga rika siblah tunong bungong lagatan warna mekilan ban ia temaga memang tanah usaha coklat na jino si adi pidie jaya so yang mejen jalegan laju berangkat upidie jaya naga sedia makanan mangan olahan coklat luar biasa menyana pajo tubuh ne sehat lampih jun kubat wahai cedara menyahan ne patih singa ne berangkat lonjo alaman erat nombor WA ada ne minta pi mudah tantan alamat coklat di kampung Musa Cibineh jalan gampang alamat tentehan tetap menyana minta oh no ke dile lage hitang tiat lun muhi kaya darat donya maya menyana salah mea sahabat ne malum tatat wahai cedara lun han tengot lun duhan mangat karena metatat pikir ke bala hawa ku kupi hana di Mekat timungan barat tengah corona han lun pikir wahai sahabat lun muhi kayat mangan gembira lanto promosi usaha coklat mangan di tupat ban tigam donya ya ban no grile maaf cara-cara mandum mungkin natalah nyo karangan lam tuput buta ya maklum mentang mungkin nyo sebagai promosi Pijay cit halwa gelenyung Pijay cit jadi negara malam meklam ban hana dengun rekod uro yang rekod uro ba lun duduk hawa kupi hana Mekat pegah lima bangcat kaji limicai saka oh no grile assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.